kweye ensonga tali suppose na kunigiriza parliament ate muri kwegabira sente kuba yena era bolinga sente nakobera kwa nicho kubona kuti ko bandi ngaye ngomuntu aye sente dija mu office ya president disinge dija mbyo buli ngaye Uganda yemerero kubyabo bajja kulima amzidiri 3 ganaita kali afa amzidiri 3 enendala bwe bange eri gabira eyindi eri suppose okunonoza eyindi yatebe so Mudoofu yena obutabyogerako shine ekintu kiri tulwa mu lutalo lwapira buli muntu agune ali kifi ngalya kali kituka kusibuko nze toti amako nga tuli kulusunia mpega bona abachitandika obene betemyemu bano baliko bati woli kode ndolo makasani makatamba lyanda kulisamba galikayocha ulira kodoli doli Fonche yo makai wano kuna basa tega amatugo ofune mwecho kwega abakungu baje kuletere mu program BUKYEIRE Kadoche amaka wano kuna basa famaye da chika muna musambu ne dibulaye kule sawa eno nchiendala yo kuncho kwa lero sebo muna ifono na wairedi gabudo fido na ifono amani gamu galimu wabo omusada mani ageshe mani ati ayenda mukaziwe era ayenda bakulakulane baje mu maiso muvubuka aye yevamwawo yakwatya tufune ya abantu basatu ninze mwene tuje tuchale mu bakaire tuide tubaboneko bategere nga ninza kutembeta nga modese mbao munange nga be situla nga begabanya byambalo nga bambala byambala obulungi nga bajja wa ebuko ebazalo omuga bajja okutuuka ebuko ekizibu kye bakola omukulu anti yakatandika okwezimba alina akakuduke kukale enda uleriwo nti akakoka bulu akono kamyufu kale kanalingana kakamotoka ako ng'omukulu avuga kamotoka ke ataide mu bayine basatu motoka timu nti buli maka gawamu nga bajja ajja okutuuka mu luya wajiira okukyala ngembi dipaki nze wale modeta mpechi edaba nina bo muwala edo Mzei mwene eyo mukaire direnji diri mu compound aoze na mbalaga omukulu nkapapaza na yakaingiza kumbe omuko amuzalira people ali waigulu ku kalina kubalo konega ngulu awo yabo zati kachaka kali kuingira compound yasirika obulezi yatuka yangiza kaberebende abaniriza bayingira bulungi munumba batandika okuwayamu muna katonda takuwa byona yamwima okuba n'entambula enungi ayinga ku byokulya wadi ga batabiri yakubatabiri abazaire basima so duza alika ngafu na akasimu weekend enewe nga Mzei ali kubate mutabane wange iwo mulenzi muna nsimi okuuliza mbairengezako okubira akasimu ayenga tikabita mu mulina amabanda ngati mugemu Mzei munange tuliyo bichi tuliyo abukuba ati nenze okuwa amawulire gano olobe gawulira wantu wandi wona timwana nasima okwida okutula musaku era ng'omuntu abatera okwida n'otula musaku aye wankola bubino oli mulenzi mulungi oyogera bulungi no era kutabiri yawa nkozira ku buzibu aye akamotoka kawaida katika wachitibwa akamotoka watu no maino kachamu kawaingiza muluya lutya kantu akasombe bikabao kongera wakaleta akatu ketasobola la kutuba mukatale kujja kuleta nana iwe wakaleta mbu oidye kogereza kuchala wife waka be mbaire nkusaba toiranga olwo era mukati onkoze bubi wakola ensobi waingira wanswaza nakantuko wairenga watabira bulungi nkusaba bwa busabe mulezi toiranga ompulire babulungi ndoza likulira film eyo omusada amani gambwa tegasobola batakuwa igemba nize gampwa kamotoka kayajera kebuko nakale ko mbishamu aleso obuzibu ebirindi byona azanga okay sole ya mkobe taira yiwaiwe alo wanji
bamwe baletuweereza nkale first mumozi bugweri mwoza iwe abamba yera nazira mu magezi kuba mpaga ndo babonako omwana we yafumira omusira atwikiriza gaini anti azira mu magezi aye mpegano ono obulumi bwalina yayenda mukazi waye bamukobe tayiranga buko akamaro kana kaleso tayiranga yobuko na kantu kako kakuduke mwebalotuweereza bakagwa nkale kakuduke bonda tadeo na bambwa bi yesebo boti mwana ne dibaba we wabaona musada we mwene na kagere omwana mwana kusonga dalika Mulwanyi tonkobe atomuwala ye nsonga adiziramu kodona Mzei kumuwulirisa wabula mu bapatu meyo odagonza Mzei omuwala wabedera omulenzi namutwala wakaba aba amaliri Mulwanyi